haray ko be o toro ɓe okkamo masi ɓe kamɓe ɓe an wi ɓe okki o jaɓa o waɗa teŋeɓere ko Allah taginani mo tawa ko waliyon okkitiri seede ɓe waɗe dewgal ngal non ngal du'e khutbatul haj tunika ɗum ɗo watte ɓe teŋe on si ɗum ɗo waɗama teŋe on woni ko ben jiwo on o jonni woni ko jiwo on o jonni ɗum ɗo ko ni o wawata hettirde jiwo on harano dagori wona wigol tun joni o jonnimo teŋe mi teŋitima lanni ko be o toro waliyu on okka tawa jiwo on no wakkili on tumati teŋe waɗe tawa seede ɓe no tawa haray ko noon ɓe moƴƴintinirta hakkude maɓɓe si tawi ko yo wontu ɓeygu makko kadi ɗum ɗo noon ko si tawi ko accitande aranere o accitimo ɗum ɗo ma accitande ɗimmere amma si ko tammere hara nde gandi ɓe du o ndiri taw ɗo e gorko mo ƴettoygol mo wa billahi tawfiq. سؤال آخر ورد إلينا مفاده رجل توفيت أمه ولم تحج هل يصح أن يدفع نفقة الحج إلى أخته لتحج عنها gorko yumma muɗum feƴƴini tawi ɓe hajjali o wi eneno sella ka o ƴetta fere hajju biye on e ko alhaali fi hajju ngu fof o jonna bandirawo makko ya hajjana yumma makko ɗo de foti andude taw ene o bandirawo makko kanko o hajjoyi hiɗen andi mo hajjali hajjanali hoore mum o hajjanta goɗɗo goy nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam nani no goɗɗo no wiya labbayk allahumma an shubruma Allah mi notike ma fi shubruma laɗo maki man shubruma qala akhi qala hal hajajta li nafsika qala la qala hujja li nafsika summa hujja li akhika shubruma nelaɗo ɓayɓe hewti ka anniyante hajjuɗon Dhul Hulayfa o nani goɗɗo no wiya ɗon Allah mi notike ma fi shubruma laɗo maki ko on boni shubruma o wi ko siɗɗo an ko on mi woni hajjande o wini a hajjani hoorema o wini o woye Allah mo yaali taw laɗo maki hajjan hoorema on tumati noon hajjana siɗɗo ma on idan mo hajjanali hoore mum sellata ka o hajjana goɗɗo joni o bandirawo makko ɗo si tawi hajjanoyino hoore mum himo wawi mo jonnugol yo hajja yumma maɓɓe kono kanko joni e hoore makko kanko suka on taw si o hajji si tawi o hajjali ko kanko hajju waɗɗi taw oli o hajjango yumma makko ko yo hajjango taw ko waɗi hajju ngu kanko fawi yumma makko ɓe wuuri ha ɓe fatiki hajju fawaki ɓe few ɓay ko liman istata ilayhi sabila wa hiya lam tastati ilayhi sabila ko wiya ko mo taganama hewtugol ka suudu Kaaba kamɓe ɓe tagananoka waɗaki ɓe few joni noon kanko o heeɓi ko o hajjinoya ko kanko yatta o hajjoya haray ko ni woni ko hani kon si tawi noon o heeɓi feere ko o hajjiroya himo mari feere kadi ko hajjinana yumma makko si tawi bandirawo makko on hajjoyni mo wawi jonnugol bandirawo makko on ɓe hajjoya o hajjanoya ɓe ma o yaha o yoɓoya woɓɓe goo toon ɓen ɗon hajjunoɓe goo ɓen ɗon hajjana yumma makko kono kanko taw ko kanko hajju waɗɗi wa billahi tawfiq taba hiɗen andi ɗon sonnajo goo arino tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki inna alhajja adraka abi la yathbut ala rahila afa ahujju anha qal nam hujji anha sonnajo ari wi nelaɗo farilla hajju ngun tawi ben an kono ɓe wawata joɗade mbaɗɗateri ɓe nawyi ha ɓe wawata joɗade mbaɗɗateri ɗo ɓe yaha ɓe hajjoya ene miɗo wawi ɓe hajjande lanoma hajjanɓe holli wonde neɗɗo no wawi hajjande goɗɗo si tawi ganto no woodi Imam Malik kañum no wi wurɗo hajjantake ko si on tigi maayi kono ko selli ko wurɗo no hajjane si tawi o wawata hajjande hoore makko imma saabu nayewu ma saabu nawnare nde taƴƴinaka ndikke wa billahi tawfiq. su'alun warada ilayna mafaduhu imra'atun agradat sadiqataha إيروات ثم ذهبت المدينة ليست المنورة المدينة التي عليها الدين إلى المغرب فعملت فيه
ثم رجعت إلى غينيا ولم تقضي حتى الآن فأرادت قضاء الدين فبأية عملة تدفع ولا يكون فيه ربا kallandal ɗo ko sonnaɓe ɗiɗo weldiɓɓe wonɓe Europe goɗɗo e maɓɓe ñawli oya eruji yo gollir o woni toon o yoɓalimo ha o kanko ñawliɗo on o iwi ɗon o ari Maroc o golli ɗon kono kadi ha joni o yoɓalimo ha o iwti toon o ari lagine ɗo joni noon o falama mo yoɓude ko eroji o ñawlinomo ene si tawi joni wano ko Maroc o falnomo yoɓude himo wawa mo yoɓude dirham Maroc on kayi mo wawa yoɓude mo faran Guinée en ɗo hawre ko ero o ñawlinomo taban hiɗen andi mo ñawlike e mbuuɗi ko ɗi mbuuɗi ɗon o hani yoɓude yani mana sellataka mi ñawloma joni ero mi inna ko yomi yoɓoye e dollar ma yomi yoɓoye faran Guinée ma yomi yoɓoye dirham marocain halden ɗum fewno kam woni ñawladema ɗo sellata puisque ɗon woni sensugol ngol ko bewna jungo e jungo sensugol ngol ñamade ala ta'khir ala sina ɗum haray riba naati e muɗum kono joni si tawi ɓe haldi joni hino ero ko ya yoɓito an ero a faami o wi hi yahoy ha hewtika o yoɓitatamo ɗon woyna ha ko ero mi ñawluma ko ero haldude mi yoɓete kono noon ni mi jogaki ero ni ko coggu ɗin eroji ɗi mi ñawlinoma ko coggu ɗi mi jogi masalan ko 500 euro mi ñawlima fewndo mi mara ero kono coggu 500 euro e prix fewndo hande ɗo on e farangine miɗo mari ɗum ɓe calcula prix fewndi ɗon nden ñande yoɓugol ngol na ñande ñawlagol ngol par ce que ka ñawlagol en wi nayoɓe haldu e hino ɗo euro kono ko ya yoɓo en farangine e o prix ɗo ɓe no lutodiri si tawi no sella ma sellata ko ɓuri sellude kon konnguri karama ko ɓen naam no sella sabuna Abdullah ibn Umar o wi no himo yeeya geloɗi baqiya ka marché ka daral o haldida e on tigi dirham si aro e yoɓugol oya inna ha mi mara dirham fewno ko mari ko dinar en calculay ɗon ɓe calcula o ƴetta dinar wonde o halda e woɓɓe dirham fi dirham si aro e yoɓugol ngo o ñawnira ɓe dirham dinar fi dinar si aro e yoɓugol ɓeyna mi mara dinar fenɗo komi mari ko dirham en calculay ɗon ɓe calcula ɗon o jonnamo ɗo wiwɓe dagatako ɓen ono malikankoɓe mi jogi konngol wonde dagatako shafayankoɓe mi jogi konngol kono oɗo athar ɗum ɗo ko hujja ɓay o wi ɗum fewnula sallah sallam naɗo waɗimo égrar kono sen daari joni hakku masalan dirham e dinar euro e dollar ma hakkude farangine e euro ɓay dinaru goto no sense dirham 10 wondi no sense dirham 12 sertuɗi siko ɗo e wi'ay o sonnajo ɗo joni ɓayɓe haldano euro fi farangine si tawi fewno ɗo ko farangine o mari hiɓe wawi calculde prix fewniɗo fewno ɗo on ɗin eroji ɗon ko jeeluɗi hawrata e farangine o ƴetta on farangine o jonnamo ɗon jungo e jungo ɓa fewno kaɓe calcule ɗon haray riba natale e mum ko ɗum ɗo ɓuuri sellude konngudi karama ko ɓe min no mi famirno wa billahi tawfiq su'alun ورد أيضا إلينا مفاده علامة حسن للمسلم ما هي علامة حسن الخاتمة يحصل الإنسان عليه oɗo landi o ko mande timmode moƴƴere landal ngal nawde may ngal laaɓi moƴƴi ko ɓeri komi faami kon ko ɗum mi woni jabade no gasa hara nanon puisque landal ngal ngal laaɓa moƴƴi mande
timmode moƴƴere yani julɗo heɓugol timmode moƴƴere no jogii mandeji ko honno heɓorta ino jogii mandeji feeñuɗi enen ko ñaaweten koko feeñi kon ko wirni kon en anda no jeeya e mandeji ko hollata neɗɗo on heɓi timmode moƴƴere o wowlugol kalimatu tawhidi hara ko ɗum noon o sakkiti wowlude o inna la ilaha illallah o timma nelaɗo men sallllahu alih wa sallam maki man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna mo woni haala makko sakkiti kanka o wowli ka adna ɗo ko wigol la ilaha illallah laɗo maki o nata aljanna non ko timmode moƴƴere no jeeya e mandeji timmode moƴƴere on tigi heɓugol julɓe ɓe shirkanta Allah wo capannayo ɓe juulamo ɓode capannayo heeɓi dow laano maki wonde yimɓe capannayo julɓe ɓe shirkanta Allah ɓe arata ɓe tefana fure sina Allah jaɓana ɓe tefore maɓɓe nde ɗum ɗo ko e mandeji timmode moƴƴere no jeeya e mandeji timmode moƴƴere on tigi waɗugol dewal o gayna dewal ngal tun o maaya masalan o juula o gayna juulugol tun o maaya o hajja o gayna hajji tun o maaya o salligo o gayna salligi tun o maaya o hoora ka o huntoto ɗon o maaya ma maaya himo wadde dewal ngal himo e nder hajju ngun ma himo e nder korka kan o taƴali e nder ñallal korka kan yani himo e nder dewal ngal ma e nder julde nden o maaya ɗon ɗo kadi ko mandeji ko hollata wonde on tigi heɓi timmode moƴƴere ɓe wiya kadi si tawi on tigi yani ka o mayata ɗon ndi wano cinte ndiyam waɗa lakkere ara ka tinde makko sala salama no maki reɗini ɗum no maki ɗum noon kadi no holla wonde oɗo Allah malnimo ma on tigi mosugol sifa no ɗin ɗo fof ko mandeji ko feeñanen kon en innayi mode en yetti Allah ɗum ɗo heɓi timmode moƴƴere kono en fellitanta hay goto wonde oɗo ko malaɗo ko nato aljanna sina ɓe nelaɗo seedaninoɓe en sembinay tamaw e wonde oɗo ko neɗɗo moƴƴo ño jorta Allah naremo aljanna en fellitanta kadi goɗɗo ko boni o ko boni wonde ko yimɓe yiite o jeeya sina hara on timawi e keferagal ko woni bakkatuji jani o madama ko julɗo en hulanaymo inna he oɗo si Allah nangirimo golle makko ɗen Allah yafakimo ha so Allah sunni o naadi mo yiite haray koko foddi o heeɓi kono noon en fellitata joni noon ko hono neɗɗo heɓirta timmode moƴƴere heɓugol timmode moƴƴere ko yangante wano kalimatu tawhid timmirgol la ilaha illallah yani ko heewi ko neɗɗo ko hewata wowlugol ko toujours e ɓernde makko emo wola wonde hay so ɗanike ko ɗum o hoyɗata si aroyi no tanƴina ɓay ko ɗum wonno wowlug sono no gasa ka Allah arsikimo o wooli ɗum ɗo yani yo neɗɗo on heewu jantagol inde Allah yo neɗɗo duumo e waggol dewe ɗen ɓay mayde nden koye nder ɗum ata Allah waɗa tawa mo gayni dewal tum mayi mo e nder dewal ngal hara ko ɗon mayde nden ƴettimo si tawi on tino jokki mayde nden artawamo e nder ɗin piiji bonɗi ɗon ɗi kadi no jeeya e ko hollata wonde neɗɗo on ko o haw ko malkisaɗo o maaya e nder yeddugol Allah o maaya e nder zina ma o e nder yargol beere ma en piiji ko harmi taw huwa yani yuqarif wa yartakib wa yafal wa yumaris wa yatihi l mawtu wa huwa yumarisu hadihi l jarima en tori Allah yo Allah arsuku en timmode moƴƴere wa billahi tawfiq سؤال آخر ورد سائل يقول من انتقض وضوءه بعد التسليم هل صح صلاته وهل يقرأ الباقيات الصالحات على غير وضوء o gallandal ɗo ko raɓɓide maggal kon wo neɗɗo on o juula o tayyo o salmina tun assalamu aleykum tun o itta hendu salligi boniramo ɗon
ene julde makko nden selli si tawi julde makko nden selli ɓay salligi on boni o waɗali bagiyatu salihati mo wawi wadde ɗon bagiyatu salihati hoore walda e salligi si tawi ko salminal ngon atti ittugol hendu ndu julde makko nden selli madama o wi haysi ko salminago woto assalamu aleykum to wi pu julde selli. Abu Hanifa no jogi ɗon ani turfa konngol ngo kanko tun o weddori yo Allah yaafamo kanko o wi si on tigi tawike ha gayni fes tayya on lutti wigol assalamu aleykum on tun kono ko lutti ko watte julde kon fop o waɗi o itti hendu o wiyali assalamu aleykum kanko wi julde nden selli kono hara julde nden sellalde si tawi ko ittugol hendugol atti assalamu aleykum on hara julde nden sellali de si tawi noon ko assalamu aleykum on atti hara julde nden selli bagiyatu salati mo wawi janngol ɗum hay so alda e salligi kana rasulullahi sallllahu alih w sallam yadkuru llah ahyanihi nelaɗo no jantano inde Allah e alhaaliji mum ɗin fof idan ɗum ko jantagol inde Allah bagiyatu salihat no wawi wadde ɗum hara on tigi alda e salligi wona ella wa billahi tawfiq su'alun warada ilayna mafaduhu قال سائل يسمع يقال إن ولد الزنا في البيت في الدار يوسع له أكثر من غيره هل هو صحيح؟ goɗɗo wi wo himo nana no wi'e fattujo e nder galle wonde kanko ɓurata heɓude yaajende e newende e fayda ɓuri ɓi halalɓe ɓen yalli no selli non sella arsike ko Allah waɗanta ɓiɗɗo adama kon wona be tun tawa ko o ɓi halal ma tawa ko o julɗo ma tawa ko o fewɗo nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o makani en wonde neɗɗo o so heeɓi balɗe temedere e noga makko Allah e mina e malaikajo yamiramo piiji nayyi no jeeya e ɗum bi kat bi risqihi windugol arsike makko on ɗum ɗon noon imo ka reedu nene makko woni noon ko ɓi halaljo woni ko o wonoyay julɗo woni o wonoyay kefeero ɗum kan Allah windi piiji ɗin adna ɗo nemaji adna ɗo ɗin Allah subahanahu wa taala wona wide ko récompense gol goɗɗo fi o waɗi ko moƴƴi na ɗum o waɗirta kanko adna on fottanamo hayfus mo konti adna on ko mere الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة fop e moƴƴereji ko woni ga e nemaji e cuuɗi e otoje e mbuuɗi e nemaji ko woni ga kon fop ɗum fotanta Allah hay le gabitanwol sonsoli wi ko ɗum waɗi o okkay ɗum mo o yiɗi e mo yiɗa idan no woodi fattuɓe ɓe Allah yanñani no woodi fattuɓe mara hayfus wonde kala wonɗo fattujo aray o heɓay arsike o heɓay ɗum ɗo o laamoto o waɗay ɗum ɗo ɗum la abadan ɗum ko woltere ɓen he fattu ɓay haray ay nene makko e bam makko fewdo ko ɓe watta ɗon hari ɓe weldi ay ko heewi subhanallah ɓeynay ko heewi kon yani debbo emo o jaatodiri on haray weli e foti on fijindaru ndun e no ɗon ɓuri hakkude makko e moodi makko tawa en rewɓe komoɓe ɓen ko noon wayde rewɓe komoɓe ɓen siko jaatiguijo makko on mo wakkili waɗande mo piiji ɗin fof fayde hay falde taƴude tew makko on jonna ko mema hen wacci tan heemi ɗumanno heeno woɓɓe kon kono joni yimɓe finino joni buy fino taway rewɓe go ɓe jarta ko few taway kadi ɓe wawi fijirde moodi maɓɓe wawi dankade moodi maɓɓe wawi wadde piiji ko tawata moodi maɓɓe weltoto isan ɗum ɗon fop ko haala noon ko fenade yani ɗum no wawi wiide ko publicitugol yo yimɓe ɓe waɗu zina wigol joni fattujo si woni e nder galle o heɓay yaajede o heɓay ɗum ɗo e ɗum ɗo puisque hakkude fewdo ko heɓete hari ko welo welo ko ɗum wasi kanko ko welo welo tun heɓata ɗum yani ko hollugol jiwɓe awa waɗe zina fiyon heɓ ɓiɓɓe waɗaɓe barke subhanallah hada chey haram wona gonga kadi few ko fenade torki Allah yo Allah hawden e sawaba su'alun
مفاده توصيل أطعمة المطاعم في الغرب إلى الزبائن في طبق مجهز. هل يجوز للمسلم أن يعمل في هذا المجال علما بأن بعض المطاعم قد يجهز أطعمة غير مباحة في طبق؟ قال لندال دو و restaurant ji ɗin ka leyɗe porto ɓe ƴetta yimɓe fii ko ƴettana ɓe ñaameteeji ɗin naɓana ɓe client ɓe maɓɓen ka cuuɗi ma ka ɓe gollata toon. Mana ɓe nodda jooni mbeɗen faala hunde kaari plaji 5 ma 10 e adresse tel. Woɓɓe goo golle mum ɗen ko ɓe pré ɓe jonna siko moto hoyma ko hiɓe habbi bon ar ƴetta ɗum ɗo eyno adresse on naɓa nokku kaari on tigi ara fof no ambala no moƴƴina moƴƴi ƴetta tumba ka moto humuɗum ma ka vélo humuɗum furnaɓa jonnoya oya o anda ko hunde woni nder toon. joni noon restaurant ji buyi no anda haray yettesoɓe sooda e juuɗe maɓɓe hiɓe andi ɓe tew kose ɓe waɗanaɓe ɗum toon ma ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe waɗa e toon. Bon est ce que no wawi no sella ka julɗo o ara o golla e ɗum o ara o ƴetta plat mo o anda ko hunde woni nder toon no wawi hara koko dagui no wawi hara koko harmi o naɓa o jonnoya ɗum goɗɗo goo o yoɓe ɗon ino dagui taho en wi tewu kose ko enen julɓen harmani kamɓe hefer ɓen en wiyata no harmani ɓe par ce que en la nulzimum بفروع الشريعة إنما نلزم بالدخول في الإسلام. إن ويأتا هفر ببن إن فرلاي مأبة تلوي دينك كواد بتاعك بناتو كدينا إن ويأتا بنابي يربير بير نو هرماني بيونال توجود بكم في بدون وند دون نايلا كونو نيام قلت يوكوسي سيتاجو نونتي كوي بين هفر بتاعنا نابير كوانا مثلا تيو كوسي ما koko warirani ko luuba min ko na ko harmi on tigi naka yo wiƴƴito piiji ɗin inna ene ko honɗum woni nder ga uddite mi dara est ce que koko daggi ma ko harmi la aslu piiji ɗin ko yon tigi ƴettu zahir on no sella ɓayna ñamugol kanko na yo ñaamu wona yo ñaamu ko yo naɓan woɓɓe goo komi faami kon wonde haray no dagi ka julɗo on o golla e ɗum ɗo hay si tawi woni ñaameteji goɗɗi goo no toon ɗi daganaki julɗo ñaamugol madama hay wona julɓe woni naɓande. wabillahi tawfiq. su'alun sallat imra'atun adh-dhuhra qabla al-waqti al-mu'tadi bi sa'atin wa nis fama al-hukm. ngallandal ɗo ko sonnaɓe ɗiɗo wonɓe kaleɗe porto. sonnajo goo ari juuragol oya sonnajo ɓawo ari o salligi o juuli fana sonnajo araɗo kamum on mi tañƴini araɗo kamum on o inni a ko honno juuluɗa ɗo o wi ko fana o wi fana ɗo ko 13h30 no lutti leere feccere ɗo e fana yoni o inni nono ɗo no wawi juulade o inni o no lutti leere e feccere ɗo yo hewtu ka juuleteɗon o inni o ɓe sonki joni noon goɗɗo e maɓɓe landi mi anda ko hombo maɓɓe landi ko honno woni nde ñawore ɗo nde ñawore ɗo o sonnajo ɗo o juuli wagu toon o natali wagu toon o natali te kadi no gasa ka o juuli ɗon ko fi waqtil karaha wagutu añaɗo ma haɗaɗo juulugol e muɗum nde wonno la sallah sallam no maaki nangen sige tumbike ka hoore ɗon nayo juule few aɗo maaki ida kanat shamsu fi kabidi sama fa amsik ani salah hatta tazula summa salli fa inna salah mashhudatun mahduratun hatta tusalli al asra summa tumsik ani salah hatta taghruba shams ila akhir al hadith. idan oɗo sonnajo juulɗo oɗo wagtu mo tawata yimɓe ɓen fuu juulata fana fewndo makko oɗo o juuli ado wagtu o natude mo juuli ado wagtu o natude ɓayna jam o woni e wadde haɗa julde makko nden ko bonde
ko neɗɗo newna yo juulu hara waktu on hewtali wo ko siko jamu taqdim no sella hawtugo fana e alansara siko gantoji no wodi ma wonɗo e hoore laawol o juula waktu alansara on fewndo fana no anda waktu on hewtali ko noon kadi hakkunde futuro e geeƴe kono noon amma juulugol tun na rendingol juula ada waktu on naatude haray on tigi ɗayni hoore muɗum wabillahi tawfiq sual rajulun taraka zawjatahu inda akhihi wa safara ila Sierra للضيق ثم ذهبت المرأة إلى أهلها فوجد الرجل فسحة فأراد استقدامها فرفض أهلها وشرطوا عليه أن يحضر شخصيا لأخذها فوجد أن في ذلك تكلفة زائدة فعرف أنهم أرادوا إمساكها وقال لهم إن منعتموها من الحضور إلي سأتزوج فما الحكم يعني حكاية ما في سؤال تقريبا قال landal ɗo fayda wona landal o sifi fayda ko feƴƴi kon hakkunde makko e ɓeygu makko ko gorko najo ɓe wondi ɗo kono tawi yaajede ɗuuɗa fi kala hirande coƴƴa no heɓade o ƴetti ɓeygu makko o accoy ka galle koto makko o immi o yaari Sierra Leone sabu tañinagol ɓittene nden nde ɗuytoto o woni ɗon dumunne seeɗa nandi sonnajo on e ɓeygure koto makko nden feppali moƴƴi sonnajo on mooɓi yaari ka mawɓe mumɓen o wonoy toon gorko on innoy joni ko faala ko yo sonnajo on tawoy mo Sierra Leone mawɓe sonnajo on ɓe inni ko be kanko tigi o ara o calcule o tawi kanko argol transport makko o ardata kon e ko kamɓe ɗo ko ɓe hotirota kon no ɗuuɗi ɓay kadi ko ñaamo woni naɓude ya jafoti o inni joni ɗum ɗon min nono haray mi yahu gongol no wondanimi e sattede joni imminemo o ara hara ko paasi iwgol ɗo ho yaha toon tun ko ɗum ɗon haray o kanko gorko on o fawtoto kono feeñanimo on de tigi on ɓe faalamo jogade nani no gasa ko telen sertigal ngal ko toon ɓe fokkitiri o wiɓe he awa son joggima toon o arali simi yiiga occasion mi yombay dey ko ha ɗon landal ngal ko ni ardi ɗo sonnajo on tun yahugol tawan no wi'a nabi sallallahu alaihi wasallam maki la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla aw masirata 3 ayyam illa wa ma'aha dhu mahramiha lano maki dagaki ka sonnajo yaha ka yarete balɗe ɗiɗi jemma ñaloma balɗe tati sinara mo wonde dhu mahram makko mahra ko modi makko no gasa hara ko ɗum ɓe waɗi ella no gasa na ɗum fayda enen joni yahugol ɗo hakkon ɗo e Sierra Leone ɗo e Sénégal ɗo e Guinée Bissau ɗo Liberia hato jina e maharam so on tinaɓimo ka gar voiture o wattidimo e chauffeur ɓen e passage min ɓe yahay tun heewaka violation ɗuuɗa fi kala ko ɓuri hanude kon sonnajo on hara o voyage ali sinara mo wonde duma hara makko ma mo wonde modi makko si tawi yaadeteɓe holniɓe heɓike andama ɗum ɗo ko hula konta sonnajo yane e muɗum ɗum ɗon daɗama few Allah dandu haray no dagi yoɓe accutum o yaha si tawi heɓike yaadeteɓe hoolaɓe woni sir hiwaymo ɓe kipaymo ha ɓe wattoyama e sokeje modi makko haray ko ɓe newnu o yaha si tawi woni ɗum ɗon heɓaki ella ko wiyete modi makko yo immo arana ɓeygu makko o naɓa hakkude e Sierra Leone na ko metti yaade yo immo arana ɓeygu makko o yaada e ɓeygu makko e ɗum ɗon no ɓuri wigol koye ɓe bonnu dewgal ngal ma ko yo sincu kadi ƴamugol nokkugo ɓay ko ƴamirta ɗon kon e ko jombirta kon pellet ɗum ɗon ɓuray ko yoɓata paasi o ara ƴetta ɓeygu makko ɗo ɓe yaha haray ko ɗum ɗon woni ko hani kon yani al istidamatu nikah la'allahu awla min insha'i nikahin akhar ma hadi dhuruf no gasa o kontinunugol e ɓeygu makko ngal dewgal ɗon no ɓuri moƴƴude no ɓuri foygitade hoyfude
edi o sincugol dewgal wongal go e fereji ko woni e mum kon edi alhaaliji situation mo o wondi e mum ɗo torki Allah la hawrni e sawaba. السؤال الأخير ما حكم التبرع بالدم في المستشفى؟ قال لنا وني ساكتين قال دو إن شاء الله goɗɗo landi ko honno woni ñaawore okkitirgol ƴiiƴan kalabtaneji no gasa ko o landori ko fi nde nawnare ɗo corona yani est ce que no sella goɗɗo kaw yaha o ƴetta ƴiiƴan o okkitira ƴiiƴan makko ɗo no gasa o okkitira ƴiiƴan tum ɓeynama heeɗa wonde nawnare corona taban ka okkitirgol ƴiiƴan taw min haythul umum no dagi bal no yiɗa faman ahyaha faka annama ahya an-nasa jami'an mo Allah waɗi sabu ha wonki ki iwi e tilfere ki wuriti hara no wasa wonti yimɓe fof okkugol ƴiiƴan no woɓɓe goo no ara e alhaaliji si ɓe heɓali ƴiiƴan haray ko konti balɗe lanni wawata wurude yaagol okkitira ƴiiƴan fi ɓen ɗon hare no moƴƴi waɗi yimɓe hato ñina e mum ƴiiƴan kontatake e teral tere neɗɗo ɗen tan na kanko jeeyi kono ɓa ƴiiƴan kan ayi ittay tun arta kadi ɓanndu moƴƴinayi kisan ƴiiƴan ɗo yaha okkitir ɗo ɗan poore ɗan itte si woni seeɗa haray ƴiiƴan kadi arti haray ɓanndu ndu rimi ƴiiƴan ko ɗum waɗi ɗum ɗon ella ala e mum no a sukundu a fembay tun kadi arta ko ɗum waɗi okkitirgol ƴiiƴan ɗum ɗon kan karama ko ɓen fof no fottani wonde haray hino dagi no serte okkitirgol tere luttuɗe ɗen wano okkitirgol ɓooƴe ma jope ma ko wayitta wanno idan no dagi joni noon fi alhaali on on tigi kanko okkitiro ƴiiƴan nan o ndaaray wona yo on tigi e naade hoore muɗum e tana wala tulgu bi aydikum ila tahaluka wota neɗɗo ƴettu ho junngo mum ngon naadanan junngo mum ngon tigi tigi kalorra iwanta ɗon si on tigi no o hoolaki wonɓe kalabtane ɓen e taɓe ƴetto ƴiiƴan nan ɓe testa ɗam ɓe kanso on tigi ɓe inna on tigi no wondi e ɗe nawnaji ɗo ma ɗum ɗo e ɗum ɗo filorrugol on tigi so andi ko noon ɓe wayi wota o okkiti ƴiiƴan fewn ɗum si tawi noon himo andi ko hoolaɓe ko yimɓe wonɓe ɗaɓɓude ƴiiƴan fi nafugol yimɓe ɓen haray fi nde nawnare no woodi ha tawti okkitira ƴiiƴan ɗan en toriki Allah hawrini e sawaba haray ko ɗo wonde nge darade ko andintinten ɗo inchallah jonde men arene nde gasa ko e alaka e dimanche arowo ɗo haray landal mi jaabike landal mi jaabitike ngal laabi bus mi andi woɓɓe goo ɓe tañinike mi falju landal ngal ko waɗi mi lundike karamakoɓe goo e landal ngal ɓe waɗi nguru nder ton moƴƴi ɗum le ko fi yeeyugol ma soodugol ɗi cuuɗi ka hirna portoɓe ɓen min mi jaabike landal ngal no beru komi e ko mi yii kon e konnguɗi karamakoɓe ɓen komi jaaboto ko wonadema ko ni tum mi jaaborta masala no yeddodiraɗo a wawata jaabade ronka lundade woɓɓe hatma masala ko yeddaɗo fewn gila e madahibuji luttuɗi madahibuji ɗin malikankoɓe ɓen no wi dagaki shafayankoɓe ɓen no wi no dagi imam ahmad ko ɓuri lollude kon e riwayaji makko ɗin no dagi abou hanifa no dagi no waɗi condition ji masala on ko masala mutashaiba masala o ala nas feeñuɗo e muɗum simi ari ko goɗɗo e ɗin ɗon konnguɗi mi ƴettata simi ƴetti konngol go hara mi lundike wongo go simi noon mi lundike woɓɓe hayso ko majami uji goɗɗi go mi lundi on tawa goɗɗo felande e fi ɗum se wona mi lundike ɓen ɗon kono miɗo tawti woɓɓe goo ɓen ɗon kadi no lundi masala ko yeddodira no lutodira kono mi ɓeyda e laɓɓinde inchallahu mi waɗa e bahtu masala o moƴƴi mi wolana yimɓen kam mi tippi toon konngol an go nande makko seere mono faala ƴetta mo no añi acca ko masala yeddodiraɗo docteur ɓe e majamiul fiqhiya mi yewto e fimu ɗum no dari woɓɓe no inni no harmi few no jeeya e maɓɓe Bakr Bou Zeyd Cheikh Outhaymin e woɓɓe goo woɓɓe goo wi no dagi no jeeya e maɓɓe Cheikh
Bun Baz e hayatu kibari ulama saudi mi arge mi tafasil muɗum inchallah si mi yeddi majma fuqaha sharia في أمريكا من وند حياة كبار العلماء في السعودية من لا غضب في ذلك إن شاء الله ببيد لا من دي مسألة وإن شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم تورك الله سبحانه وتعالى يلا موجين على هذه جمندي يلا يتعين تامبرد يلا يتعين سونجاي يلا ودو إن جولب يلا ودو إن موجب الله ودو إن ملاب الله ودو ناتو بالجنة يلا أرسك لا بين نقول مدينة كان حركة سبما كتون وديرته كلا تامبر سونجا إبيتند كو وني جولب بين يلا إتو kala ka ne julɓe wona e toñede yo Allah ittu toñeɗen en toriki Allah subhanahu wa taala sattendeji e wonɓe e sattinanden ɓen yo Allah ittuɓe toriki Allah yo Allah moƴƴin Allah haaliji men ɗi yo Allah wurna en zurriyaji men ɗi yo Allah yafano en mawɓe men ɗen allahuma anta allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin allahuma anta al-ghayyu nahnu ad-du'afa wa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara wa anta ala kulli shay'in qadir allahuma anta al-awwal wal akhir والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين haray ko live wonnoɗen e wadde kadi direct hara inchallah en invité jama on hota ɓe accu ha yewtere nde muuto ɓe aroya noon e naatirgol goto e ɗiɗo sappo capantato ha tawa woɓɓe ko feccere darsu on heɓoyta tawa ko ɓe yiltitoyoɓe connecto kadi ɓe ɗaɓɓita darsu on ɓe daarito haray ko ɗum toriɗen jama on yo heɓilo haray ɗe waɗi programme on fixe ko retarduɗo e wo ko telen 3 4 5 minutes hiɗen ƴetti programme fixe ko karama ko meɗen ɗo ɗe ko ɓe jogani en oɗo soal wa jawab ko dimanche 20h20 temps universel mardi 20h20 temps universel ɗen taƴintiniɗo ñallal gotal ɗum ko tenen on ka ɓe heɓa poursa seeɗa ɓayɗen gandi ko karamakoɓe meɗen huwodiraɓe e saare nden haray activité ji ɓuyno jokki ɓe nder muɗum haray en duwanike ɓe weltanike ɓe yo Allah yoɓirɓe ko ɓuri moƴƴude waɗana ɓe ka mandake moƴƴi wona fay ɓe waɗa barke maɓɓe ɗuɗɗina londotoɓe kadi e nder gueɗal ɓe maɓɓe ɓen haray wa akhiru dawana an alhamdoulillahi rabbil alamin